Como se sospechaba, el presunto esfuerzo de Trump contra la diversidad, equidad e inclusión, o DEI, no es otra cosa que una lucha por excluir a minorías raciales, sexuales y mujeres de la historia, del gobierno estadounidense y de los medios. Así, hoy el gobierno de Trump ha acusado de discriminación racial, antiblanca, se entiende, a diversas empresas que tienen políticas para contratar a mujeres o minorías de todo tipo, incluso discapacitados. El sitio web de la defensa, una secretaría hoy a cargo del dipsómano comentarista de Fox News, Peter Hegseth, ha marcado para su borrado más de 26,000 y quizás hasta 100,000 imágenes consideradas de DEI, entre ellas la del avión que lanzó la primera bomba atómica sobre Japón, porque su nombre era Enola Gay y por tanto promovía a los gays, aunque en realidad la aeronave se bautizó así en honor de la madre del piloto, la señora Enola Gay Tibbets. También se borrarán imágenes de los aviadores de Tuskegee, que fue el equipo de primeros pilotos militares negros de los Estados Unidos, los equipos de logística formados por mujeres en la Segunda Guerra Mundial, las primeras graduadas del batallón de entrenamiento de los marines, la primera piloto de caza Jean Leavitt o las fotografías de latinos que han sido galardonados con diversas medallas. Dijo Hegseth, el DEI está muerto, como las neuronas de algunos. El fin de la ayuda a Ucrania no es una jugada maestra de política internacional, sino complicidad en la muerte de más inocentes en Ucrania. Ayer, con las capacidades ucranianas de defensa reducidas, Rusia atacó el centro de Dobropilya, en la región de Donetsk, un blanco absolutamente civil sin valor militar, con 2 misiles balísticos. Cuando llegaron los servicios de emergencia, fueron recibidos con un tercer misil lanzado por Rusia. El resultado, 11 muertos, 30 heridos, 8 edificios residenciales en llamas. ¿Y qué dice Rusia de todo esto? Volvemos a usar el material de Julia Davis de The Daily Beast, con el que hicimos durante algunos meses la sección Tutela rusa después de la invasión a Ucrania. Vamos a escuchar a Olga Skabeyeva, la dama de hierro de Putin y presentadora de la televisión rusa, y al miembro de la Duma o Cámara de Diputados rusa, Alexei Shuravilov, recordando que en Rusia desde la invasión no hay prensa libre, todos los medios están absolutamente controlados por Vladimir Putin. Американцы продолжают отрубать ВСУ доступ к своим разведданным. Вслед за снимками с военных спутников Киев лишили доступа и к фотографиям с коммерческих спутников компании «Максар». Его отключили с формулировкой по административному запросу, чтобы это не значило. Ограничение коснется и государственных структур, и частных украинских клиентов. Это осложнит, конечно, киевскому режиму мониторинг продвижения российских войск и оценку последствий прилета. Теперь на Украине боятся, что ВСУшникам могут следом отключить и Starlink, пишет об этом сегодня Вашингтон-Пост. Ну и главная страшилка в публикации Вашингтон-Пост – это подключение Старлинка в России, которое даст русским еще один козырь на поле боя. Агент Краснов – это Дональд Трамп или нет? Вот в чем вопрос. Прямо интрига. Вышел этот с крестом на лбу вице-президент. Да, это Марко Рубио, госсекретарь. Это возможно было представить эту до Трампа? Да это вообще невозможно. Традиционные ценности. Это серьезная вещь. Что, мы не будем это поддерживать? Будем, конечно. Обязательно. Мы поддерживаем все. Абсолютно жутко нравится, как ведет себя Дональд Трамп пока, но мы же понимаем, что он оказывает давление на Киев и анонсирует, что скоро попытается оказать давление на Москву. А посмотрим. А вот это посмотрим. Вот здесь надо готовиться. Проблем вот так вот. Международных проблем вот так вот. А что он у нас оказывает? Не будет поставлять туда оружие и на санкции наложит? Вот невидаль какая. Con estas últimas palabras parece evidente que Rusia no se siente amenazada por las sanciones que tibiamente Trump ha sugerido que podría imponerle a fin de obligar, dice, a la paz en Ucrania. O como rugió la ministra de Exteriores rusa, María Zakharova, ante la amenaza, no pueden detenernos.